出国那个 slam 中午农山戏嘛。 Kakasi Student Union, KSU Lengba ka Cultural Cell, kan penlong biang ya kejini koprawai online, menta usnam arjar puwe, na kebanta ban kentiu, ya kasap kapong jongki hebret, di samla samhoy, hadu ki balarang ba, kebalong kumshi benta, man penne pensa, ya kaktin kasi, lengba kisur jingruai. Hakane ka kenti, ka KSU, kan ailat ya kinong benta, bakin ruai da kijingruai, jong uba arbor opdea, barana karkongor berba sken rowels imli kibade kinong ruai kiblak pawah po kajela kiblak hatno nakne kasla perthai piles ngasi ngaru ngasi lang ngapet ia pija oman mensinjulang kapang buduk butoy Sat senduk ya kan loi loi Put kan biang bang 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 Harai jam kendang Nakalian ka cultural cell jang ka Kasi Students Union Mencem benai kita syong meeting biang Di hadin mengilai i baka ni ka rensan yung koprai online Kapag ngila penyat mencem senam Kalong ka ba job Haka ngilai i ibun kinong isim benta kila ya Wan isim benta sit rem bagi layo ro banjit kinong job bagi layo ban agi cepun ko buram ru yaki di hakan yang kenti ko menta ru nakaliang gaseng kala sim yang sesi ni kini keju arai ba mentau senam ru penyat yang kini karensan ko provide online hendrei kani ka kenti ko menta ka khamya pher ba ko macam senam namar ka ba macam senam ka wain ki kendon ka long ba kijing rai jung ini kinong sim benta ngani kinong yakun bagi hab an rai kin David Tick tang kijing rai jung ka seng nagi saukli top album jong seng ndeu nu snem bumenta ko mangilai tip hi ba laingut ki kaitor ki ba paunam ki ba kentiu hai ka roi ka seo ko put katem hangi hapo jet ndeu jungi katai ba sken rovel simli ki ba arwor pedi ba rana karkongor ki la khlak no tinamar bagi mati bagi labu maki kilong ki ba lai men sim sikadei ki khun samla jingi mata ka ba kin jam sakmat ka bedi ka put katem nakaliang ka jungi ruban penne pensa ya kini ka mati tagi mati jungki ngilabu ko kandon ba ki jingruai ba kini ki participants kinong simentai ha roi kinlong bai tang ki jingruai jungki ni ki langut ki kaitor ki ba labam kwai duar ble di kanika program kelas sedang nadu ka sitarik jong naitung bat kaju hi ka rukom penyat ngile ha ka bagi kena ki haban register po ka website juga seng kata www.kasihstudentsunion.com mat menta ka kentiru kumbang ilong macam senam ngilabu ka kategori dari kala hampir hak baide kita ki kardan terta hak baide bakanika jengi kun menta macam senam ngidantang likely kardan terta bat menta pada ngila pen bu susu sakowi ka kardan terta kata kamu dari nyau hadu khat wisnam khat arsnam hadu kat newsnam kat rasnam hadu arpsan snam bat arpun dirusnam seneng lu kabamut bahakan ka kenti ka bamenta ngila ailat gibril bala khamhe karta barang baru baginya simpenta hakan ka competition nalor kata ngila pan pia susu ha ka ngila pia susu pada ya kategori saka solo ka grup kamut kandan ka keban ruai marwai mat keban ruai kenhun hakan ka solo kategori ngibu ini kerdan rata sautli henre ka grup kategori bat ni klembu kerta kamu kalau open to all baik di kini program gila sedang naduk dari Julai, but macam senam kita tentang art lagi rounds ni mentang dan live lagi rounds. Di kumpul kalau macam senam karang kebenikong kita bikin upload di jengruai jungki, di jengring dor di jengruai jungki, apa website jungka seng, but kinong besar ni iPod kinong besar kini first round kan kut akan live mutarip na itung, but hadirin kini hau nailar naduk sedarik hadu live mutarip kan so hinong besar ban judge ban jet di ban yo urung sa second round. Ikito gibe urung sa second round ni penrung po ka YouTube.
channel jong ka KSU kasi student sunyen ka kerteng YouTube channel bat lengbang tu ki judges kin judge bat kumjuru impact lengba kini ki likes ku beki yo hakani ka YouTube channel macam senam ni akhir 20% nak jong ki judges bat 100% naki likes si comments beki yo YouTube ndre hakani kanti bo mentang ila aino 100% lengba ka jong bishar jong ki judges bat 40% beki nyak bit tangki likes om ki comments tangki likes apo ka YouTube channel jong ka seng hadin kani napadeng kini barung second round kinong bishar kin sajit shipongut hakoi kerdan tak rata bat shipongut grup kategori haka bagini ki shipongut kinyo bandrung ke final round bat kani ke final round pada kinong bishar su ke jujing roi ni gini ke bayo bandrung ke final round kin hawan roi yang dagoi jing roi ke bajurong hadu san minute bat lengba kini ke jing roi kin bandrung biang hapo YouTube channel jong seng bat kumjur ke jing bishar kan yap yang prapo ni kinong bishar bat arpo nak like support di YouTube channel. Berhadian kini ingin sajiat lai ngut kinong job nak oi kerana kita bat menjuru nak buka grup kategori. Ti tak hadu mentah nadu bengi plie ya kini ke website bikin perung ya jing rai jing king ladan hadu lai pu ngut kiba la register bat la perung ya video hak ni ke website jong seng. Ke price ti hak solo kategori yang baru sautli ki kerdan rata min ai kesan hajar bijak ningkong 10 hajar kiba wan paar bat san hajar wan balai hak wedi ba grup kategori pada bawan beningkong min ai arpo hajar kiba ar min ai kesan hajar balai min ai 10 hajar harkat lembru bat ka jepun ku buram ka senang Lana menkut iya kan ya pi. ya kan ni hadin kata di hadin ke lembang ke second round kan sedang nadu nailur bat kan ni artayo bat hadin kata kinsa bishar yang artayo bi judges batin sarung haka final round kamut kata ha urisa de kamut hadu lai pui tare urisa ko ni ka program kan sakut bat hak bai de ba jepun je jepun benar nailin bat jepun ko buram pat ye gini nong job ni sale pada hak sini balap penbek ni se penbek bat hadin